Reverend Alexander Bruce Gatti Adudona Enimno Ese Uncle Ato I Tuni or Tuni Uncle Ato. Mene wo eka say Arabosema Ebeto Yapno so another chairman at say a yen tuni what shre a yen yere ein hokeni washre no. Now on one kasa it's a key to a yen page so and our day and some no to a ye a ja a yen platform so with chairman at say Mrs. Amen Ama Bruce Gatti on ka a year at Yasifo and Ebuna say and our dinner some no to your say. I officially announce the sudden death of my wife, Mrs. Amen Ama Bruce Gatti, on Thursday, 10th November 2022. Kindly remember us in prayers. Remember us in prayers, as some also are here to comfort us. I know NHS and then someone what do to a jar war a platform and so with you managers. Nigeria one and echo a badges and one when him say, say behind every successful man there is a woman, and so you bring to my and can say beside, not just a ma position a beside, not just about my yama mean with Jina papa ye echi a walk when he has sat duana emu, nansu so for fear anto attack ama watwana. Ewo a year and see a drum. Now, I don't just say a brow day, Nansen no ever to upon as so I say a kingdom, and any gospel artist no I or more a new to a Jumacono a mono, one more aunt pupu a year one more 80 a crying just woman now a boy a year dumping, a copy more a war a year papa ni fee. I just a one more a day a year condolences echo a man no a share a day. Now, order for young video no and fire and right. Yeba ye ka ho nyinam de asom se de ese na efata. Order for any said the Manka Samo de Moni, echo share a year video no a day eba year and not just any and for Dona and aqua pumo or horses more PSA Esther more no more can see a boat a dinner dear and I just say a dear ebersan a year one more aqua a year or dopa a day a chair a year uncle at so now a brand semi ever top on saying I don't want to can say a debbie now saying a coin and I'm so boho a woo eba but na we free mo we from na wo be hia se nipa e wo mu se owo bible na mayate ase se kristo ni de owo e ye wo mfaso de na se owo e ye mfaso de no so enkire se nipa ne ye wo no e ye bosomi ana afia na se obedi mfie be kakra bi na enu ntina wo se wo mfiri e ye atiasefo asase yi eso de bi e wo se bi nipa no ntimi endi e ye enkyene e wo asase so ansana ba mo wo edina pakan be ba befa na abefa na kwan ben so e na yebetimi ahwe ama ye nkwan na no anya me edi ama ye no yetimi edi ama na me ye because wo me ye wonu say ye mfinhia no e ye do so an aburo so na just do what 70 80 na just wo hira wo dia na ne wo nam 100 plus na just wo say nipa no dia wo dem esanse nya me wonu say dey bi o nepa na say we impartation na wo de e man kofo no hu ehia wo ji wo say ye ya wan hwe ya afoforo eho ebeka na ne no ne sa no na wo nam 100 plus ho no na so ba ne sen e na wo be hu no at year 20 30 40 50 na chese wo mo eto na nanom e won se de binu mu hu ne se ye ya pomuden no ye ma ye ni enko ye ehu obi wo ho no ma adwuma no hu ehia no pa eye echen bibia wonam up and down wo kwa na wo baba se wo benya bread ama ne hu wo kwa checkups wo kwa hwe se ni bibia deda na akwan so se bibia eye okay se ye na pomuden ehu entochima wo bibia no obi wo no obeka se wo afini mu nyina menyare ye mitikura enye me yaye ntimi yo okay ba wo yo okay no ubehu ana to wato ewo eye efom afi ye beka na wonyare o na wonyare ena ye den ena oto na nanom ewo nse na chese bibi ekoso ewo nipadua ne mu a entimi nda edie ewo eye nipadua ne ani ema wo hu ye hu se ndebi enioma enkoye se wuti ye oyampa na wo hu se okay wuti ye oya na wo fa pare bi wo ye mo ye oya na se bibi na waka se wo kọ eye ayaresa bia kwa hwemu na se enam se hwe enye nipa ni ntino hu ne se oyo okay eno ntina wote ho
hon na wodidi na wokọ na wodeba a check up krampo no onye binti ebesrem although ye dada setena mu ye kọ ye ba ye didie ye num ye nante emu no ye ma ya pomudin mu ensem suso enye den ehia ye mpa eyie na da ne da ye nkọ check up busome miense bia na at least kona kọ hwehwe ni pedua mu ne se nioma da na akom sugar level BP wo chese de hu behia se ye hwehwe bia no ye nhwe na ye nye na atimi aboa na ye hu eye frede se de ene no ye hu no ewo eye aba fontenta no eso na ye be na makonya ye eso na eye reverend na se uncle ato ye be ma no hyeden anya me na wo chechire eye ne vre se de eye anontofo anwumakuo no wo matimi akọ kire eye wodo etimi de sere ehye nafono mu emama mutimi hunu ye video no emu obi a ne yere ato eye efom na so ni nyina mu no wanya eye ahoden wotimi ne nkofo esere obi wo hankasa abre woni animpo ena wode ahwe wo mo eba aba ba chechire eye ne vre na so utimi wo se wanya na re chechire ewo nyame mu ede awie a ene sesanse wonu se ne yere no eye den a wo baby pabi eye den ekọ se uhunu sa science ya na ne wo hunu se ampa wa bra abo na wo bo no se bi owu wachi ye betimi asere sei enye se ligie mu but ye betimi anya eye akomato yem se baby a wo kọ no wo eye baby pabi eye den etna ana arachiche no enko emfa ema ye condolences ye de emam mo so so amontimi enko ye no na mo mam na ase enye ntientia ewo ye papa yi na kache na chese ye ntimi enjeche eye no no do form se de eye enjeche ye no ebesi akọ ede afabia no ye de baba aba sombo no ntinom enyiwa fide no emfa emfri a won subscribe ya no wa ye ede amaye wa like videos no wa share se de be ya update eba 1 week ne eye dana ye de beto no ma na wo ebre ne akonya se utimi ekwa amususu watimi adjoin ne ye na ye de nyina yakwakota akire na aye kama fefefe aha ena midimo ese midia ene ekria sikapa makram Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location in our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati